Mai kagway na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel ep-93 na la mai thon riu dari khadni anyu ta changzai lo mai anyu ta dil lo mai din pau din pai nun kagway na ta na la mai teacher se mai kagway na kharung tong sahiam nai misukan diu khadni nang niu ta chakhwang suwi asai September tarik pungu kumsing nai na chi na padai the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong September tarik padai Manipur High Court Chief Justice Siddharth Ridu Rui September tarik padai Wednesday khau District Court Building Tamenglong visual video conferencing khau inaugurate sulau kanthe Inauguration mung khautai Law and Legislative Affairs Minister T.H. Basanta Kumar Singh, Law Commissioner Nungsi Tombi Athokpam, Manipur High Court Registrar General Oches Mutum, Manipur High Court Judge A.B. Mosing, A. Guneswar Sarma, Gol Mai Gaipun Silu Kabui, Lenin Singh Hizam Khani Local MLA Zanghimlong Pan Mai Kani Rui, Infal Kuri Kazak Lokani, Kumna Tamenglong Court Building Kari Tamenglong ADM, Chunlemmang Kipkian Rui Black Day, Lan Pat Lokani, Kumna Kamung Khautai District and Station Judge, Letko Kipkin Superintendent of Police, Lanmio Luikam, SDO Tamenglong, H.L. Christian Home, SDO Tausem Paul Nangsha, ADC Caretaker Chairman Namsin Rai Panmai, ADC Chief Executive Officer Katsam Thai Faiga Gangmai, District Level Officers Kani CSO, Church Leaders Azure Kazak Lokane. Law and Legislative Affairs Minister T.H. Basanta Kumar Singh Rui, Kamong Khautai Mitong Court Building Video conferencing khawri inaugurate subami haiting nai luan sangam makmai nai mizang riye tuna sakane District Court Tamenglong High February tarik ru na kanai kumsing nai na ru na pung khotai rui Foundation Stone Linglau kan tongi tiki sendui raw mizang ri ka kan sana loi lawngam makan tongi tuna sakane Kumna mitong court building high revised fund dangka crore damru na khat point ta chat gudna taloi law tong thei tuna minister te ri sakane mitong court building high planning and development authority re implementing agency sunatan kan tongi Chingdong District Pangkau District Court Tamenglong High Court Building Tan Pat Rai Mai mitong court building kau high judge officer staff nun khang residential room kasauna talo tongi mi high district Pangkau court building dailiang mai soba mai ning tawlo nuwi Mitwang Court Building High Kaganting Sangsi na tan inthak ba mai lungkhaw the forerunner to my NGO Roy Manipur High Court kau public interest litigation file suna pressure tikan metang tan hai ka haudat na loilaw mingan tan dat kan tuange Mida kau RNCM VACC sept kani JNCM record high inaugurate sulawbam sini tan intui lamak mai katam dat khang nai me goi bu khatlong khau ta law dat khang PDA kani concerned contractors nun le agreement sign sulaw kane tan katam dat khang khani katan intui law khang ka ge nai me pang khau tai chon sai me nun khang toilet water tap JCM toilet ka western commode wall crack that mai electric wiring side drain khani bai me point nun agreement khautai ka saw kane Patna September tarik padai Teachers Day September tarik pangu nung hai India kapum osa guai miu mai Black Badge piuna function bam khau ka zaw khang All India Federation of University and College Teachers Organization AIFU CTO ri ti thai kan the mi hai India tung educational system ta pian mak mai indaw na tat kai khangi tuna sakane Mitong lading hai AIFU CTO National Executive Council meeting New Delhi kau August tarik padai nung dung kariu kan mai khau la law kan tuangi kumna August tarik tamru na khat nung tai rai mai face suna country wide letter campaign tat kai kan tuangi kumna kanai mai suna September tarik pungu nung hai uza goi roi black badge piudat khang tuna dinglaw kan tuangi September tarik choi nung ni darnas khani protest colleges le universities level khau tat kai tat khang dinglaw na bami AIFU CTO tong press release kau GFME Rui lang mai Satra Siksak Ekta March September tarik pungu nung Mandi House Kare Jantar Mantar New Delhi ngan tat ni mai demonstration ta machuangi tuna sakane AIFU CTO Rui Union Minister of Education khatni UGC chairman ta ariu khang appointment nai kan chuangi tiki asai ngan na nulaw magna bami mi tai India tong higher education academic scenario khau kaphian khang appointment nai kan chuangi AIFU CTO Rui October tarik padai nung state level convention or protest at kai khang khatni November tarik rut na chakiu nung Parliament Delhi ma kau protest at kai khani kaphiat lawna ba me mida kau AIFU CTO Rui Unified Pension Scheme Union Cabinet Rui announce sukan metan nutni mak ma indaw na all pension scheme hai tat kai bam khang demand sukan tongi AIFU CTO tun demand khotai National Education Policy kumsing nai na chui hai lagan khang ka zaw ba mi Kumna GDP kau education khang budget allocation 10% in bu pulau khang ni demand subam chonge
AIFU CTO roi Union Government kau 7 pay revision hai state goi khang ti tat lau khangi demand subam jonge inbu na minorities khani SC ST OBC khang tiba my scholarship goi ta kaloi na ti lautat khang demand subami scholarship nun tai Maulana Azad National Scholarship khani Rajiv Gandhi Fellowship khani SC ST OBC le into my insam na nun khang tuition fee wife subam mai taini kaloi na tat kai da bam khang AIFU CTO ton demand khotai ka chau kane Imphal September tarik padai Manipur MLA Rajkumar Imo Singh Rekuki mai phuam Indigenous Tribal Leaders Forum ta ban organization di the tuna kaupat khang demand su kan the ITLF re drones re bansin bomb khani ta mai thu nun liuna ka khoi mak mai nun ta attack subam the tuna sabam mai lat bam hai inchum bam khot ni thai ka new ru khau unlawful activities prevention ek bang khau thingni mai thawi tuna sakane Imo Singh ri bansin ka siam mai khau ITLF ka sawi kumna ka new re kan sa khang training ni ti ba mi tuna lumsi mai lat sakane khani ka new re ka khoi mak mai nun ta attack su mai khau ka zaw bam kan chuang thi tuna sakane India mai tuang lo bang khau charai khani organization ri suri tipal ba mi thai ka new ta ban sunu wi tuna sakane mi tuang lam khotai Manipur police ri ITLF ta investigate suna nim khang sakane mi tuang tan hai community kanai ka khauri sumai tuang na ram me diki India khani Manipur me pangru khau ri kai mi tan de tuna sakane September tari kanai nung tai Rajkumar Imo Singh ri Manipur khau padba mai lulung khau pian mak mai indaw na Home Minister Amit Shah ta che hi ti kan tuange Manipur khau bu ru na pungu ru na churu khai lat lu nai gong kan mai khau chu sang mai nai dat khang political dialogue so that meta ka hau na ba mai lung khau phuam asak ri lat lu ti padat na ba mai ti hai pian mak mai indaw kane Guwahati September tarik padai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma thailaina Wednesday nungtai online trading scam suna dangka crore chingnai phainai lakan menun gan riksaruk ngata chata nim tau thi tuna sakane CM Sarma thailaina mitwang lam khau phu but in bukhang investigation tat kaina bam thi tuna sana mansai goi rimi ku mai scam nunta lumlau ma khang usang hoi kani gan khatna ri sini mitwang kandi khau chuina pungu percent hamme thai tamru percent trading khau tini mai magi kumai zangroi nangni rekung na intan bat mai sian trading khau suman ma khang sakane Assam Police re financial scams na online stock market investment khau sian double ti imphang dat putni tuna labren sulauna mansai azu khau re sia labo meta Wednesday nung tai nim kan tongi Police re online trading scam lekar yang nai na nim kan me pang khau chai Guwahati khobam mai Swapnil Das Khadni Dibrugarh khobam mai Vishal Pukan kazaw kane kanai tanim kan me tang bai me goi tanim dat kan tongi kumna mansai azu ta nim khangni subam thi tuna police tong chamri sakane Scammer nun tai re investors nun ta bunai lungkhau 30% in phangdat putni tuna lumnu mailat sana sian tai tina invest suga ikan chuange Mumbai September tarik badai Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde Sanjay Nirupam kazaw na Shiv Sena leaders nun Republic News lepari ra kan mekhau Shiv Sena Chief UBT Uddha Thackeray re Congress khau gut kazaw na Maharashtra tong Chief Minister sukhang karambam nu wi tuna sakane Maharashtra khau Chhatrapati Shivaji Maharaj statue punkai kan maitai kan sagroi Maharashtra government ta subau khang subam maitan bam nu weituna Nirupam ri sakane kumna mi khautai NCP or CP Supremo Sharad Pawar ban ka zaw bam nu weituna sakane Paris September tarik padai Lionel Messi le Cristiano Ronaldo re kum singnai na padai khatai re ka hau na kum singnai na china ka thum ngan hai Ballon d'Or khau nominees sulau tan gong kan mai asai kum singnai na china padai khau thu Ballon d'Or nominees list September tarik padai khau tipat kan me khau ka zaw kan makhe Ballon d'Or hai Lionel Messi re ngamleng ta chat kan chongi kum na Cristiano Ronaldo re ngamleng pongu tang kan chonge Portuguese superstar Ronaldo re kum singnai na padai khau re kum singnai na china kanai ngan hai in thak mangna Ballon d'Or list khau ka zaw gong kan chongi kumna Messi re kum singnai na churu khau re Rai me nomination sukan jongi intaw hai Ronaldo re Saudi Pro League club AI Nas khau palubami kumna Messi re MLS club Inter Miami khau palubami kum singnai ni tachat khau Ronaldo re club Manchester United khani country khang goal ringuna padai channa Ballon d'Or la kan metang te ri Premier League players kan khat sini Ballon d'Or la dat mai mak na bam di e asai kum jong Ballon d'Or nominees list kautai Jude Bellingham Kylian Mbappe Toni Kroos Vinicius Junior khani Erling Haaland kazaw bame Thiruvananthapuram September tarik padai Kerala capital Thiruvananthapuram khau tingkum tamrut na Chennai me purui kana tingkum pangu khawre ka hauna class 10 nganna intha metan moles tan gong kan maita POCSO ek bang khau ka pantingan kang kai khau lau kan the POCSO court judge MP
Cebu Rui POCSO case trong special court khau hearing tat kai kan metang thai mengan jail khau lau khang sentence su lau kan chonge kumna kana pui khang dang ka la kha ching ringu ti khang court rui order tikani mi tuang sian bam tai tuna pui tuang kapu khori fine suna district legal service authority rui collect sumaitang ti khang order tai hi kane tuna pui tuang kapu tai in thai kum nim kan chongi mi tai tuna pui rui katong uza pui khau kapu lam ra lau kan metang child line officials khau ti thai lau kan metang case tai sin thau kan chonge Dimapur September tarik padai Kating kum damru na pungu mai doyapur khalungba mai puiting palik roi kapanti ta kan the dolanai September tarik padai khatai Dimapur khau ting pon se ran na khani ting palik mai gong kan jongi mi khau taroi Anwara Begum tuna kaw mai pui ka kai lung khau ri ting zein khwang padai ma khai kai megan khau ting palik roi kapanti tat kan jongi doyapur haidan sri par Dimapur khawe kage nai me jam ti thai mai in Ringlong Village Auto Owner Association Tamenglong naitla mai teacher se khau IVAOAT auto rickshaw khau Oza nun ta free ride ti ye mi hairu insen me oza subang me koi khau ti thai pana jang hoi me kyu tu asai teacher stating me khau hai aniu kan di me da in sam lau mai chakwang sumai oza nun ta happy teachers day wish ti khadni meeting me khau hai oza goi khang in Ringlong Village Auto Owners Association Tamenglong rui free ride ti ni mi jang rui oza nun rui lui ma sini aniu tong auto rickshaw khau hai dung lau pu katit na mai semroi sulau ni tu na ti thai pituange once again happy teachers day by president in Ringlong Village Auto Owners Association Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik pungu gum sing nai na chui na padai lau thuan ting rai na ye kalan ting sin nai na ye zingbang muang na ye lau tai bu tarik charuk lau thuan kalan ting sin nai na ye zingbang ting puk in than ne The Gaanphiu Mel DGM Chamje subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Kau contact Sulaupu Mai Kagwai na king sui na king lau mekhangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Biak ne la mai chon riu dere asai king tu cham hai khau ringa lau the in chuan ting sung khwang ru na kanai mekhai kai megan roi king in sam da lokho thwan ku the